Bu uchastka Sara uchastkasi. Жаңы mahalla. Bölüngeniga 10 yil açıp kaldı. Yaşlar yaşayıp bu uchastkadachi. 250'den açık kocalık yaşayıp. Bu yerda eski köprüğümüz var Bolçaldın. Köprük kışında, jayında, kuzda ballar mektepke barganda juda kıyınçılık bolganda, kıyışık köprü bolgan. Maşin ötkende ballar kıynat bolçu, maşin şobolda kıynat bolçu. Keyin Jogul Kengeş deputatı Altınbek Aybek'e hayırlılık elin atından. Rahmet deputatımızga özümüzden çıkan kader, özümüzden çıkan deputat elin hayırlısı bilen köprüğümüz yardım berip atadi. Ulaçı mahallesi var, жаңы mahalle. Akbiyağı 150 kocalık yaşaydı. O ilgerki zamanda bir patistansiya bar bolçu spesatır ettik. Oşonu men faydalanıp hazır hiç Şamçırak'ta yaşap attık hele. Şu Altınbek, Aybek Altınbek'e biz arz arkalı kayrıldık hele, hazır patistansiya şür berdi, Kudayga şükür. Var yok jayında el razı bolup atadi. Bu köprünün öte şartı naçar, kışta balдар jığılıp, düşüp ketip köprüden patinkelerini ağızıp, sumkalarını ağızıp, aябай bizim yaşa şarayatı zor. Oşonduktan biz Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Алтынбековичке кайрылуу арзы менен кайрылганбыз. Şu köprü оңдоп берсин деп, кышта балдар өткөндөн кыйналып атат. Балдар эмес, чоңдор ham жыгылып, калаштарыбызды агызып, пут кийимдерибизди агызып, кыйналып атабыз. Aybek Altınbekovich bizge şu material jardam berdi. Hem şu eldi çoğultup biz ortada şu yerge eldin küçü menen mehnet özübüzden bol hem şu köprünü erte bürsügünü başlamakçı olup turabız. Oşonduktan endi bir ötünü şu köprünü bir standart kılıp mal öte turgan, jö adam öte turgan, mal öte turgan bolsa oldu. Maşinin keregi yok. Ova. Bizi tilegimiz şu. Bol şu köprüde mine jardam gerek bolsa beretdi. Жаңылайбыз дем bunu. Bunu көрүп атасыңар эми өзү бул болбой калды. Эми дагы бир сел келсем жакын чыпырып кетет муну. Yani köçüp ötken biz bu yakka. Onu baş yakka çağılan töküp berip atat. Taza su çıkarıp nime kılgan. Ne bana benisiga jardam berip atat. Benisiga nimesiga. Oygandala ayılın içige. Yaxşı onu nimede. Yine karoyga nimesi aldı. Isparzazı aldı. Vardığı yardımı şu kulumcu biz sayılı beşke nimemizde. Азыркы күнгө эми ушундай шартта иштеп атабыз. Чындыгында ичинде условиясы деле жок, бирок ошо депутаттарына Айбек Алтынбекович, Мирлан Бакировна, Нышанов Сайдулла акелер өзүбүздүн ушул өрөндүн депутаттары ушулардын жардамы менен бизге көп эле жардамдар болуп атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр жаңы имараттын курулушу башталган. Şu 4 aylık kursta okup жүрүп келдим эле. Ошондо мен колунда иштеген медсестралар айтты да, Айбек Алтынбекович бизге баарыбызга бир каптан un берди, анан май берди, бизге ушундай жардам кылды. Аябай сүйүнүп калдык, бизди дагы эстеген адамдар бар экен дешипчи. Ушундай кырдаалдарда кичине медиктердин дагы поддержка экен да, моральныйчи.